Moitas grazas. Pois agora vai a facer unha pequena intervención, pois aí nos vai a hacer Miguel, e se queres te acercas aí, e logo aí empezamos xa todos os invitados de experiencias. Ora, sí. Bo día a todos unha vez máis. Bueno, dar as gracias tamén á organización polo convite e por darme a oportunidade de presentarme. Eso, son Miguel Teixido e sobre todo presentar a entidade na que traballo, non? Que é a Asociación Xeitura 22, é unha asociación, pois, con todas as entidades sen ánimos, son eu co micro, non? Bueno, é unha entidade sen ánimo de lucro que ten como por obxeto fundacional o desenvolvemento do seu ámbito de actuación, non? Do seu territorio. No noso caso, pois onde estamos, non? As comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Un ámbito, somos 22 concellos, que ademais de definir ese espazo de traballo, digamos, pois conforman a asociación conxuntamente con outras 70 e pico entidades, non? O sea, andamos a volta de 90 e tantos socios para desenvolver esos obxectivos, non? Obxectivos que veñen un pouco de alguna maneira se non dados si nos establece un marco, non? Porque somos coñecidos como GDR, como os grupos de desenvolvemento rural, dado que aplicamos políticas públicas, as políticas non, unha pequena parte das mesmas, non? De desenvolvemento rural, o que é o programa LÍDER, e que recolle poucos os obxectivos comunitarios de desenvolvemento rural, é dicir, estos, o Pacto Verde, o pacto este da granxa á mesa, non? O prato, bueno, un poquinho tamén eso precisamente o que comentaba Joan, non? O que estivemos vendo ao longo da xornada, non? Do momento no que estamos, da situación na que estamos, intentar este contexto global traelo o tema local, non? Entón, pois a partir de aí ben coñecemos a nosa realidade, sobre todo en Galicia e en concreto aquí, eso, unha comarca cunha clara orientación industrial, e xa meténdonos no sector primario, pois sobre todo a que destaca a produción forestal, unha produción forestal intensiva, con moi pouquiños activos na parte agraria, agrogandeira, e cada vez menos, non? Digo todo isto un pouco, que é o que viñemos falando ao longo da mañá, que a partir de aí nós temos esos obxectivos que facía referencia, fan un especial fincapé no sector primario, non? Un pouco na, na incorporación da xente ao sector e na posta en valor desas producións, non? Eh, para iso, a ferramenta principal que temos son as axudas que nos ofrece o programa Líder, son axudas a fondo perdido, que neste momento temos a convocatoria aberta ata o día 30 deste mes, non? Algún de vos, das iniciativas que vamos a ver a continuación, pois xa eso, tivechedes apoio ou estamos agora nesa tramitación. E lóxicamente é a ferramenta principal, non? Que económicamente permite pois dar respaldo a estas iniciativas, non? Sobre todo aquelas que de alguna maneira eh, inciden nas temáticas da xornada de hoxe, non? Unha xestión forestal e sobre todo agrogandeira un pouco máis acaída ao contexto de emerxencia casi, non? Ou sen casi, realmente no que estamos no momento, non? Entón, todo este tipo de iniciativas que estamos vendo hoxe, especialmente, agricultura regenerativa, esta xestión agroforestal ou xestión agroecolóxica en xeral, suposou máis alá desa necesidade que temos no momento, contribúe un pouquiño que vayamos acadando os obxectivos que nos plantexamos, non?
Nos así como liña de acción, eso máis alá do tema da convocatoria, que realmente eso de axudas a terceiros, non, que realmente, bueno, pois en principio é o que máis obviamente o que máis interesa, non? Tamén temos bueno, pois pequenos instrumentos basicamente a través da cooperación con outros territorios, con outros grupos de desenvolvemento rural, implementar pequenos proxectos que nos axuden a acompañar casi a estas primeiras iniciativas particulares, non? Porque, bueno, como entidade social, máis alá do lóxico interés, non, de que estes proxectos privados vayan adiante, estas explotacións teñan un encaixe no mercado, teñan unha viabilidade, etcétera, tamén temos ese obxecto de mellorar o noso entorno, non? Nese sentido, eso, pues, bueno, temos aí algúns proxectos de cooperación, como decía, con outros grupos, os que lles vamos dando continuidade no tempo, non? Tanto no tema de incorporación ao sector, antes estaba Mario por aquí, non? Agora que temos esa boa, bueno, esa boa nova de que xa temos un ciclo medio no territorio vencellado ao sector primario, non? Que se non tiñamos que recurrir a Guísamo, Mondoñedo como centros máis próximos, non? Porque estamos intentando un pouco recuperar ese contacto, esa coordinación, como decía Pedro, con aquelas oficinas de extensión agraria, hoxe oficinas comarcais agrarias e ciclos formativos para entre todos ir creando unha rede que nos permita, bueno, ter xente que se pode incorporar, ter xente que poda ter estadías nestas explotacións que se están montando, que se poda despois Miguel, vai, que somos 8 participantes pois e vamos, quédanos unha hora. pois entón xa para rematar e casi xa dar un poquiño pé, non, as iniciativas que veñen agora, é dicir, realmente o que quizá o noso principal interese non só no día de hoxe, sino é fomentar a interrelación entre estas experiencias para que podamos compartir e chegar un poquinho ao mercado de proximidade, porque estamos falando, como debe ser, non, deste tipo de agricultura, deste tipo de producción, pero unha parte moi importante entendo que o consumo en proximidade, non ten tampouco moito sentido producir coa certificación que seña, ecolóxico, etcétera, se despois é para exportación, para percorrer grandes distancias, para ter moitos intermediarios no camiño, etcétera. Non? Entón, un pouco o meu interés na xornada de hoxe, bueno, escoitar todas estas iniciativas e ver si podemos ir dando pasiños en aras a esa colaboración, a esa cooperación que nos permita, bueno, pues ter outra oferta de produto na zona, non? E sen máis, Yuma, pues vamos a esa... Gracias. Bueno, que o tempo ahora temos unha horita para 9 participacións. Dixen 8, son 9. Vamos. Pois ahora o primeiro son Raíces da Costa Ártabra, que quen é o representante? Ah, eres tú? Ela cerra, vale. Vale, pois... Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a la Fundación Gabeiras por la iniciativa. Ha sido, si estaba convencido del éxito de este tipo de iniciativas, hoy estoy más que nunca viendo la gente que compone este tipo de proyectos. De verdad que es algo digno de mención y más para alguien que viene de fuera como soy yo. No voy a ser el único no voy a ser la única que hable en castellano. Lo siento, todavía soy un gallego más de adopción, todavía estoy en fase de aprendizaje y si chapurreo un poco de portugués, voy a hablar más en portugués que en gallego si intento hablar gallego. Con lo cual, permitirme que hable en castellano hoy. Algo rápido, una pequeña introducción personal. Mi nombre es Francisco. Soy veterinario de formación. Trabajé 4 años al principio, al salir de la carrera, como veterinario en vacuno de leche. ¿Mejor ahora? Trabajé 4 años como veterinario en vacuno de leche, hace 30 años de esto, mucho aquí en Galicia y en Asturias. Fue en el momento de la reconversión industrial, cuando la ganadería cambió por completo. Me di cuenta que la figura del veterinario, tal y como yo la tenía concebida, iba a cambiar. Y pasé a desarrollar una carrera que ha durado 30 años en el mundo de la industria alimentaria, concretamente la seguridad alimentaria, trabajando para una multinacional francesa
y desarrollando durante 30 años un desarrollo internacional muy importante de la empresa en distintos puestos, pero bueno, nada que ver con la veterinaria, en puestos de dirección. Después de 30 años me di cuenta de dos cosas. Una, como se ha mencionado aquí hoy, que los grandes proyectos empiezan por pequeños proyectos, que son la multiplicación de pequeños proyectos y iniciativas individuales de personas los que acaban provocando grandes crecimientos y grandes impactos. Y dos, que todo el tema de la sustentabilidad, todo el tema de la colaboración, todo el tema de lo que hemos estado hablando aquí durante el día de hoy, trabajando como he trabajado durante mucho tiempo en colaboración muy directa a nivel corporativo con las grandes industrias alimentarias, Nestlé, Danone, Coca-Cola, etcétera, etcétera, hay mucho tinta sobre papel, pero hay poca cosa que baje realmente al terreno. Entonces, después de 30 años trabajando, como os decía, en ese tipo de temas, tomé la decisión hace 5 años de hacer un proyecto, de cambiar, de hacer un volantazo en mi vida, hacer de esto, de lo que os voy a explicar ahora, un proyecto de vida con la colaboración y el apoyo de mi familia para poner, digamos, como se suele decir, una pica en Flandes y que arrancar un proyecto que realmente el concepto de ecosustentabilidad sea cierto, mesurable y fomente a nivel local lo que es, que el tema de reciclaje sea algo del proyecto, mesurable y que sea inspirador para todo el mundo que lo visite y lo vea, y que realmente fomente algo que soy un partidario total y absoluto, que es de la economía local. Trabajamos demasiado el macro, hay que bajar a lo micro, porque es donde realmente los recursos que se generan quedan en la zona donde se están produciendo. Y así llegamos, tomé hace 5 años la decisión. La primera cuestión era dónde. Yo, como os decía, hace 30 años conocí Galicia, ya me enamoré de Galicia. Luego me enamoré de una mujer gallega, con lo cual ya tenía pocas opciones, con lo cual la conclusión fue el dónde fue fácil de decidir y era en Galicia. El que hace ya 6 años oí por primera vez hablar de la agricultura regenerativa, fue en Francia, concretamente en la Bretaña francesa. Después, por circunstancias laborales, también coincidí con esto en Brasil, en Argentina, y a medida que he ido visitando países me he ido integrando, y el tema de la agricultura regenerativa debía estar sí o sí integrado en el proyecto que iba a hacer. Y luego quería utilizar un sector donde fuera demostrable que el desarrollo económico puede ser realmente sostenible. Entonces decidí hacer un proyecto que mezclara la agricultura regenerativa con el turismo, y un turismo que fuera ecosostenible. Es así como nace Raíces de la Costa Ártara, que estamos en la fase final de la preparación, que ya es más larga de lo que me hubiera gustado o lo que esperaba en un principio, pero estamos ahí. Va a ser lo que se entiende como ecolodge, que son pequeños establecimientos turísticos implantados en zona con especial interés paisajístico y medioambiental, que fomentan un turismo ecosostenible, inclusivo, y cuando hablo de inclusivo, con un respeto por la población local, y colaborativo, fomentando lo que sería la economía social y de proximidad. Y conjuntamente habrá una huerta ecológica regenerativa de unos 8.000 metros, que completará, digamos, la oferta para la gente que venga a visitarnos, y el objetivo es producir y comercializar los productos de la huerta ecológica regenerativa en una política de agricultura de proximidad, como se ha mencionado hoy en muchas ocasiones. Bueno, no quiero extenderme porque los tiempos están controladísimos. Cualquier pregunta estaré encantado de responderos, digamos, luego cuando todo esto acabe. Y solo dar las gracias por todo lo que he escuchado y todo lo que he aprendido el día de hoy. Gracias. Moitas gracias por participar e o resumen foi perfecto. Ahora o siguiente, Fundación Nove Sendes, que é quen online, vale. Hola, buenas tardes.
Bueno, mi nombre es Esther Paulo, soy coordinadora de una fundación comunitaria que se llama Novesendes. Coordino un proyecto de huerta social comunitaria Horta del Racholar. Estamos en Betxí, Castellón. Os llevo escuchando, se entiende perfectamente el gallego. Hablamos el mismo lenguaje, el de la regeneración y el de proyectos complicados, pero que merecen mucho la pena en los territorios. Venimos de un pueblo 5.000, 6.000 habitantes y llevamos más de 10 años promoviendo este proyecto de agricultura comunitaria. Para nosotros el concepto de regeneración es una necesidad. Venimos de un territorio donde el abandono agrario es alarmante y el relevo generacional inexistente. Por lo tanto, ante terrenos abandonados y relevo generacional inexistente, lo único que nos queda es reinventar y reinventar mejor. Horta del Racholar es un proyecto que transforma un antiguo espacio agrícola en desuso en un laboratorio vivo de agroecología, inclusión y participación comunitaria, con el objetivo de regenerar un terreno agrario totalmente abandonado. Todo esto viene de un proceso de diagnóstico comunitario en nuestra comarca, donde una parte de la población quería reinventar la agricultura, todo esto hace 7 años, sin cometer los errores del pasado, casi nada. Como fundación comunitaria, nuestro papel ha sido dinamizar distintos espacios, pero nos dimos con la realidad en que si no existía antes una regeneración comunitaria, no podía existir esa regeneración agraria. Somos socios de la red de espacios test agrarios, somos el primer espacio test agrario de la Comunidad Valenciana y queremos desarrollar una mini red de espacios test efímeros para favorecer la incorporación de nuevos perfiles al sector. Gestionamos de forma colectiva, voluntarias, entidades sociales del territorio, vecinos, en fin, que implicamos a todos los agentes, bajo principios de economía social y solidaria. Entendemos la regeneración comunitaria como una herramienta territorial. Esto significa pues, reconstruir el tejido relacional y el capital social de los territorios que han sufrido, como el valenciano, procesos de fragmentación, despoblamiento, pérdida de referentes colectivos o desigualdades acumuladas. Esto los valencianos sabemos bastante, incluso catástrofes. Por decir algo, la semana pasada sufrimos 2 granizadas que han hecho que perdamos pues, el 90% de la cosecha. Sí que es verdad, hay que decirlo, que nuestros cultivos son mucho más resilientes que la de nuestros vecinos y de comarcas vecinas. Nos lo hemos comprobado in situ y actualmente la Fundación Novesendes gestiona 6 hectáreas de terrenos cedidos por los vecinos y vecinas de nuestra comunidad. ¿Por qué es tan importante implicar a la ciudadanía? Porque sin corresponsabilidad estos pequeños proyectos agroecológicos con metodologías regenerativas lo tienen bastante crudo. Nosotros hemos conseguido implicar a la ciudadanía mediante un compromiso en el que durante un año se comprometen a comprar nuestras verduras y hortalizas. Nos dan su número de cuenta y nosotros nos cobramos cada mes con una cajita cerrada de lo que el campo da. Nuestras verduras y hortalizas no recorren ningún kilómetro. O sea, se quedan allí, se venden allí y enriquecen al tejido local. En la actualidad tenemos a 3 profesionales dados de alta y es un proyecto pues, muy modesto, pero que genera mucho impacto de calidad en el territorio. Nuestra huerta ofrece un espacio físico y simbólico donde se recupera la confianza interpersonal, la cultura del cuidado y el protagonismo ciudadano. Por cada experiencia agroecológica que sale mal, en estos pueblos deja una huella que después es muy difícil de salvar, pero es verdad que por cada proyecto que se mantiene en el tiempo, cambiamos el ideario y generamos esperanza y una visión de un futuro esperanzadora. Creemos en la gestión de los bienes comunes y su relación con la regeneración comunitaria.
La Horta del Racholar puede entenderse el mismo como un bien común comunitario, un recurso compartido que se gestiona de forma colectiva. La gestión de este tipo de espacios requiere mucho esfuerzo, estructuras abiertas y muchos mecanismos de deliberación horizontal y una cultura de cuidado mutuo y de gobernanza participativa. Desde esta perspectiva, la regeneración comunitaria se entrelaza muy bien con la gestión de los bienes comunes, ya que ambos procesos implican la recuperación del control de los vecinos y vecinas sobre los recursos. Nosotros lo hemos vivido en primera persona, tenemos un problema enorme, todo el arco mediterráneo con el agua, y son los vecinos y vecinas de Betxí que mediante un proyecto de voluntariado han recuperado la acequia madre para que nos llegue agua a los huertos comunitarios. Y son esos mismos vecinos y vecinas los que luego nos compran las verduras. Y yo creo que se generan unos procesos que son difíciles de meter en una matriz de impacto, pero que son tan sutiles y tan valiosos a nivel emocional en los territorios que yo creo que merece la pena. Los aportes del proyecto desde una mirada regenerativa van desde lo ambiental, recuperando el suelo, etc. En lo social fortalece las redes y, bueno, pues tiene un montón de beneficios que vemos cada día. En lo pedagógico colaboramos con el instituto, con los centros educativos y hacemos que los alumnos y las alumnas pisen las huertas. Y en lo democrático, pues fomentamos una participación de la ciudadanía, un diálogo intercultural que creo que es muy interesante. Ana antes ha hablado de compartir lo tradicional con lo académico. Es muy interesante en la gestión de estos espacios, y dificultades, pues todas las que queráis, muchísimas, pero bueno, no nos han frenado durante estos años y no creo que nos sigan frenando en el futuro. La principal es la integración en políticas públicas de este tipo de experiencias que se quedan invisibilizadas muchas veces porque tenemos muy poca capacidad de medir nuestro impacto regenerativo a nivel de indicadores o de metodologías y sobre todo de reivindicar nuestro papel en los pequeños pueblos y municipios, que tenemos muy poca capacidad de hacer megaproyectos y de acceder a megaayudas sistémicas, pero que hacemos que pequeños cambios de abajo arriba, como ha dicho también el compañero antes, que se vivan en los pueblos y que la gente quiera vivir en ellos porque se pueda ganar la vida de una manera digna. Generar puestos de trabajo dignos, pues es otro de los grandes retos, pero que estamos ahí luchando y es muy importante participar en estos espacios como los de hoy, pues para nutrirnos de otras experiencias y ver que no estamos solas. Así que, bueno, muchísimas gracias y me voy a quedar escuchando porque la verdad es que es muy importante generar espacios de conexión y estamos muy agradecidas de que nos hayáis invitado a ello. Muchas gracias por la participación. Bueno, pues ahora o siguiente participante vai a ser Casa da Fonte, que nos explique o seu proxecto. Bueno, moi boas. Non sei se así. Eu son Xosé de Casa da Fonte, somos unha granxa que estamos no Concello de Pantón, alá na comarca de Lemos. A principal fonte de ingresos nosa son a elaboración de produtos lácteos. Nos temos un rebaño de vacas que manexamos en gandería regenerativa xa desde, non sei, desde o 16, 17, por aí. Estamos certificados dentro da plataforma de Hierba como produción de lácteos 100% a pasto. Non damos nada de concentrados, de piensos, non facemos, desde fai 2 anos tamén non facemos forraxes. Manexamos o rabaño de maneira que os alimentamos simplemente a pasto. Traballamos con esta plataforma porque, bueno, a día de hoxe non hai ningún organismo oficial que faga certificación 100% a pasto. E bueno, eles son os primeiros que empezaron con este tema, levan un traballo moi forte aí detrás, e para nós é un orgullo decir que somos a única plataforma ou a única granxa do Estado certificada de produción de leite 100% a pasto.
Isto, pois, bueno, consíguese un pouco seguindo os ritmos da natureza, facendo que os animais pois vivan máis ou menos como deberían vivir en condicións naturais. Nos todas as nosas vacas viven en un rebaño único, non separamos por lotes, agrupamos os partos para aquelas épocas nas que temos máis abundancia de comida, ou que son máis favorables para elas, e digamos que a época varanos máis crítica é a de finais do verán, que aquela é unha zona bastante seca, non ten nada que ver con estas zonas de por aquí. Entón, pois, nos o que programamos é que nesas épocas secamos o rebaño e as vacas pasan a época esa máis complicada seca. Como vos decía, pois, bueno, elaboramos ali produtos lácteos, facemos queixos, iogures, manteigas, tona e leite envasado. Ademais, tamén criamos un pequeno rebaño ali de porcos que tamén manexamos en pastoreo, e facemos tamén algo de ovo e polo a pasto. Vendemos directamente a consumidor final, traballamos tamén con algunha plataforma ou algunha tenda, pero o grosso dos nosos clientes é consumidor particular, e enviamos directamente desde a granxa en transporte en frío a todo o estado. Nos, bueno, empezamos a traballar un poquinho neste sistema porque como os decía, é unha zona así un pouco complicada. Eu, para que vos fagades unha idea, eu collín a granxa no 2011, daquelas cando chegaban mediados de xuño, acabábase a comida para os animais e había que estar metendo comida para os animais ata o mes de novembro, así. A base de cambios e a base de, sobre todo, cambios no manexo e de entender un pouquiño máis como traballa a natureza, pois conseguimos ter comida todo o ano. En determinadas épocas temos comida en seco, pero é comida e os animais poden aproveitar perfectamente. Falábamos antes da produción de leite 100% a pasto, e a min chócame porque aquí en Galicia temos zonas que son moi boas de produción de pasto. Nos, de feito, creo que estamos na peor zona para producir pasto, porque eso, temos uns veráns moi complicados, aínda que, bueno, este ano non se sabe tal e como están vindo as cousas, pero bueno, ali aínda que veña un verán moi bon, ali temos sequía sí ou sí, ali de eso non nos libramos. Entón, que non o poidamos facer, choca moito ca idea de que en outras zonas donde se produce pasto prácticamente todo o ano, que non haxa máis granxas traballando desta maneira. Pero bueno, non sei, será cuestión o mellor de ir cambiando pouco a pouco as mentalidades da xente. Os animais evidentemente funcionan de unha maneira completamente diferente cando os levas a ritmos naturais. Nos, pois, para que vos fagades unha idea, as nosas vacas, fixo agora en xaneiro 3 anos que pasou a última vez o veterinario por ali por a granxa, que fora unha cesárea, e desde aquelas non volveu. Facía 1 ano e medio que viñera outra cesárea tamén, e son cousas moi puntuais. Nos non medicamos nada os nosos animais, nin os polos, nin os porcos, nin os herbívoros. Falo dos herbívoros porque, bueno, cas vacas tamén temos un pequeniño grupo de cabalos que estamos empezando a probar tamén, e un par de burriños que viven ali para o tema do lobo, para ter unha convivencia ca fauna real. E bueno, un poquinho a nosa filosofía de traballo, para que vos quedase un pouco máis claro. Despois, se tedes calquer pregunta, pois ao final estarei encantado de respondelas. Moitas gracias. Vale. Ahora, o proxecto Labrecos, vale, estás aí. Está encendido xa. Moi boas a todos, é un placer estar aquí con vos. Eu vou intentar ser o máis breve posible, porque hai pouco tempo, pero bueno, que sepades que me costa un pouco, pero senón a compañeira que me corte cando Corto. considere. Bueno, eu veño daqui de cerca, de Cesuras, de cerca de Betanzos, e temos unha granxa diversa. Son bastante novo, teño 33 anos, pero por non haber estudiado, por querer seguir no campo, pois decidimos quedar no rural, non? E daquela buscamos un sistema que nos permitira, que mellor que a produción primaria, non? Vale, cando nós empezamos, non sabíamos o que era a palabra agricultura ecolóxica. Fai 12 anos, máis ou menos, non sabíamos. Vale. Na casa había almacén de piensos, había granxa de vacas en intensivo, bueno, primeiro en pastoreo, despois en intensivo, entonces vivíamos algo completamente diferente. Bueno, volvo ao tema. Labrecos naceu coa idea de que nós poderamos quedar no rural. Empezamos producindo horta,
pero producímola en intensivo un par de veces. Cando a producimos en intensivo vimos que ese sistema non era para nós, contacto de tóxicos, había que matar os bichos todos, todo era malo, erva nacía erva, bueno, toda esa parte da agricultura intensiva. Entonces empezámonos a formar en agricultura ecolóxica. E isto quero darlle importancia a estas xornadas porque nós nacemos gracias a un curso que se fixo no Concello de 50 horas de agricultura ecolóxica. Senón nós, ao mellor, non chegaríamos a estar aquí. Vale, entonces, así que vimos que había outras alternativas, empezamos a abordalas. Vale, diversificación de produción en horta, que empezamos pola horta, cada vez máis cultivos, e adquirimos invernadero para poder producir durante máis tempo, e a cousa que máis nos chamaba a atención a nós nese momento era que se podía facer venta directa dos produtos, é dicir, non depender de comercializadores. Isto, o poder da venta directa non somos conscientes hasta que o facemos do poder que ten. Vale. Empezamos coa agricultura nese caso, con verduras. Fomos vendo que, ainda practicando a agricultura ecolóxica, estando certificados, cada ano iban subindo os insumos. É dicir, necesitabas comprar abono, o saco cada ano subía 2 euros. Mo invento porque a verdade é que non me acordo. Subía, eu que sei, a certificación tamén subiu nun momento, según ibas crecendo, pero iban subindo as cousas. Os produtos, claro, os produtos na agricultura convencional dependes dos produtos, na agricultura ecolóxica dependes de outros produtos que cambias, que lóxicamente non son nocivos para as persoas, pero son produtos que encarecen o sistema productivo, vale? Entonces tens que subir de precios, tal. Entramos nunha dinámica e dixemos nós, vale, empezamos a ver outras opcións que había por aí e vimos que había granxas que estaban incorporando animais á produción hortícola. E iso foi o que, bueno, despois de moito traballo, metemos as ovellas e as vacas, primeiro ovellas, despois as vacas, as ovellas empezaron a proveernos da materia orgánica máis da gestión de certas zonas de matoqueira ou de erva, e vimos que a raíz deso nós podíamos producir alimentos un pouquiño máis baratos e non depender desas subas, porque a agricultura ecolóxica é cara. A agricultura ecolóxica é cara se facemos que sea cara, é dicir, tamén depende de nós. Eso é o que lle chamo a circularidade, non? Se nós non dependemos de abonos externos nin de historias e facemos o cuidado dos animales de acordo un pouquiño ao que dicía Xosé, conseguimos que a fertilidade do suelo sea que realmente ten que ser, entonces disminuyen os problemas. Vale? Os problemas que hai no suelo moitas veces, é a miña opinión, é polo mal manexo que nós facemos. Vale? Entonces, con eses animais ganamos circularidade. Empezamos a ver que se podían vender os cordeiros máis baratos que en carnicería aos particulares que che levaban a compra de verdura. Entonces, despois animámonos tamén, ademais, isto pode dicir moito mellor, Joan, a productividade non é tan baixa do cordero de pasto. É dicir, nós estamos realmente contentos. É dicir, películas que nos conten as que queiran, pero eu veixo ali e enseño a quen queira como son os corderos, os deles son mellores, son mellores, pero os meus tamén valen. E despois metemos as vacas. E claro, meter as vacas complicousenos un pouquiño todo, pero as complicacións non teñen máis que beneficios, xa sabemos gestionar. Temos, no noso caso particular, temos parcelas a 5 km e outras máis cercas da casa. Entonces, as vacas nas podemos meter nun carrito para levar ás fincas de lonxe, e como o manexo adecuado da agricultura regenerativa é que todas as zonas sean pastadas por herbívoros, decidimos meter as ovellas nas pastos de lonxe, facendo o ciclo de pastoreo de 3 días de permanencia en cada zona delimitada para eses días, e facendo un ciclo de 60-70 días máis ou menos, nalgúns casos máis, non? Entón, as parcelas de lonxe están, imaginades, están pastoreadas, polo tanto están abonadas, están gestionadas de algún xeito. Esas parcelas, no momento de sobreproducción, sírvenos para facer forraxe, que nos sirve para o momento no que as vacas, se é necesario, necesiten certo forraxe. Vale. Que conseguimos con eso? As fincas antes non producían tan ben como agora porque non iban os animales pisar ali. Conseguimos que houbera máis pasto nas fincas e, polo tanto, conseguimos que nesas fincas, en vez de sobrar forraxe para as vacas, sobrar a forraxe para acolchar a horta. Entonces, o problema das ervas eliminámolo cun exceso de produción nunha granxa asociada á nosa propia granxa. Non sei se me explico. O sea, é moi simple todo.
E as vacas que fixemos? As vacas fixemos nas parcelas de cerca, fixemos peches fijos, os das ovellas son móviles e os das vacas son fijos. Vale. Entón, teñen unha permanencia tamén de 3 días e teñen máis ou menos desde o día 1 que empezaron nun pasto e acaban no 3. Podíase facer día a día, pero no noso caso, como está a horta e tal, non o damos feito. Empezan no día 1, van facendo o ciclo, van andando por todas as parcelas e no día 60 ou 70 volven a empezar polo número 1. Polo tanto, a erva ali está no estado óptimo. As vacas así alimentanse ben. Os becerros son productivos. Nós ahora mesmo estamos matando becerros de entre 220 e 250 kilos, máis ou menos, solo a pasto. Ali non entra nada de cereal tampouco, vale? Porque é posible, a carne rica, tierna, vamos, non nada que decir sobre eso. Vale. Ao facer venta directa de todas estas cousas todas xuntas, o cliente está contento porque necesita ir menos ás grandes superficies, vale? Entonces, pois é un cliente máis fiel. Que nos encontrábamos con que solo producindo horta había unha zona, un rango de meses desde marzo hasta xuño, donde na nosa zona, aínda tendo invernadero, costache producir todo o que produces o resto dos meses. Era un momento no que o cliente se podía desconectar porque non tiñas venta, era un momento no que nós perdíamos ingresos. Entonces os animais tamén cumplen esa función. Aquí está todo un pouquiño integrado, vale? Ahora a maiores, xa acabo, facemos moitas visitas escolares, visitas de xente que queira ver in situ. Non enseñamos nada, pero vemos que se pode facer. Entonces, estamos nese tipo de cousiñas, vale? Entonces, xa acabo, que non sei se me pasei. Bueno, non sei se queredes facer algunha pregunta. Decir que o medo de todos os agricultores que nos viñeron a visitar sempre era o mismo, as plagas, a erva, todo. Ese medo nós tamén o tuvemos moitos anos. Realmente ao principio era o medo que tiñamos. Botábamos ao millor un par de un par de veces ao mes falando de que bicho é este que me ven comer o repolo, que tal, que non sei que. Fomos formando. Pero a realidade é que ao final, cando desarrollas unha granxa así, daste conta que de repente non, progresivamente as plagas deixan de ser un problema, porque está todo xestionado dunha maneira natural. E a evolución xoga a noso favor. Vale, as plantas non as creamos nós. Nós somos parte de algo. Os herbívoros, como dicía Ana Digón, son fundamentales. Herbívoros, baixo o meu punto de vista, criados cun sistema ecolóxico e circular. De nada sirve se estamos imaginados unha granxa de polos que están, que en algún caso, no que o sexa, estean botando moitos antibióticos ou antiparasitarios na cama. Eu, como agricultor ecolóxico, se uso esas heces como abono, creedes que van ser o mismo? Bueno, pois esa é a miña opinión tamén. Entonces, todo eso fai que todo sume a favor de que as plagas non sexan un problema, vale? Quería dicilo así para... Moi ben, moitas gracias. Ahora a participación de Fundación Ría. Ah, vale, outra vez. Vale. Hola, hola de novo. Bueno, estou aquí para explicarvos un pouco a Fundación Ría pensa, bueno, creemos dende a Fundación Ría que o alimento, o acceso ao alimento é básico no planeamento territorial. Dentro da nosa fundación, bueno, constituímos unha casa, as novas oficinas da Fundación en Santiago de Compostela, na Virxe da Cerca, que estades todos convidados a visitarnos. Este espacio pretende ter unha implicación pública na cidadanía, tendo unha sala de exposicións na súa planta baixa e unha cantina na cantina vinculada a Iago de Abastos 2.0, un restaurante en Santiago de Compostela, aposta polo alimento do mercado. O mercado como unha institución, unha conexión entre os labregos e as labregas coas cidades e as persoas, non? A primeira exposición na apertura, acabamos de chegar, levamos este ano abertos en Santiago. A primeira exposición foi sobre as prazas de abastos e o seu papel nas cidades e bueno, entón, para que saibades un pouco ese marco no que nos movemos, non?
A maiores hai un xardín no edificio e xusto nesa parte, unha pequena parcela dentro dese xardín, estamos rexenerando ese terreo para facer unha horta. Esta horta existe, esta horta a idea é que sexa un espacio de investigación, un espacio que permite tomar datos biofísicos, pero tamén deses cultivos que queremos cultivar aí, recuperar novas variedades, facer investigación sobre esa agricultura urbana, non? E ademais queremos abrilo á poboación, queremos abrilo á cidade, estamos desenvolvendo un programa público que próximamente teremos na nosa web e faremos difusión deste programa. Queremos vincular as novas xeracións, aos coles que temos na zona, que non sei se sabedes, pero virse de cerca está repleta de coles, entón, pensamos que pode ser un espacio de oportunidade e despois coa cantina para continuar falando de gastronomía de temporada, gastronomía de kilómetro cero e todo isto. E despois vou falar de outro proxecto que é o Centro de Transformación de Colaborativo de Alimentos Baroña, que é un centro de transformación de produtos cárnicos, que comecei a falar antes na miña anterior presentación e simplemente quería remarcar porque é un proxecto que nós non xestionamos directamente como fundación, pero eu son a coordinadora da posta en marcha deste proxecto e creo que é o mellor espacio para poder divulgalo. A través do Laboratorio Ecosocial do Barbanza estamos a poñer en marcha este espacio, impulsando esta posta en marcha, creando redes tanto con cociñeiros, gandeiros, todo tipo de entidades que podan formar axentes do territorio que podan formar parte deste sistema. O Centro de Transformación pretende ser unha oportunidade, outra vez, para a gandeiría en extensivo da zona, pero non só a gandeiría en extensivo, sino horticultura, frutais. Gustaríame haber traído unha presentación, algo para que poderades ver como é este centro. É unha pequena nave, un pequeno galpón reconstruído da Comunidade de Montes de Baroña que, decidiu, todo comezou cos seus chourizos de potro, que, os potros non se vendían ao precio que eles entendían que deberían de venderse, os potros macho, entón decidiron quedámonos nós cos potros e facemos chourizos. Eses chourizos tiveron tanto éxito que comezaron a comercializarlos. En 2020-2021 fixeron a súa propia marca e comezaron a facer esta venta dos chourizos. Entón apareceu esa idea de por que non facemos nós os nosos chourizos e deixamos de ir a unha carnicería coas dificultades que poda ter. Despois coñeceron a distintos axentes, hai unha asociación de arredor con un obrador colaborativo en Brión, que está tamén xestionado polo municipio, o Concello de Brión, e con Carme Freire e todo o seu equipa, apareceu a oportunidade, outra vez é unha miña palabra clave, apareceu esta posibilidade de facer un nexo, unha colaboración entre obradores colaborativos. Entón Baroña dixo, vale, nós podemos ser un obrador colaborativo, entendemos a importancia destes espacios para pequenos productores e se é importante para nós, tamén pode ser importante para outros e ademais incluso para eles, porque non teñen tanto volumen de gando, entón é unha inversión porque non podemos facilitar que esta maquinaria este aberta a un funcionamento máis tempo e tamén permita a outros gandeiros traballar. Entón, a idea que están aparecendo neste territorio o Centro de Transformación de Alimentos de Baroña especializado en carne e en quinta gama, pero tamén está o de Brión que está especializado en vexetais e en masas. Entón, están aparecendo oportunidades de soberanía alimentaria neste territorio do Barbanza. Xa para rematar, quería facer un chamamento para que podades espallar a voz. O Centro de Transformación espera estar aberto a finais deste ano. Nos gustaría moito poder contactar con gandeiros, todos os que coñezades, que podan vir. Queremos saber as súas necesidades e un pouco adaptar todo este proceso que é lento, adaptarnos un pouco a eles. Así que nada, gracias. Pois moitas gracias.
Ahora os siguientes que nos falen do seu proxecto Vieiros, eso. Hola, hola. Boas. Bueno, son Roy e son un paracaidista. Eu cheguei a todo isto, bueno, chegamos, o noso proxecto chegou de casualidade todo. Eu son ingeniero de montes. Non teño nada que ver con todo o mundo do gando, nin nada disso. Vivimos no Caurel, nunha aldea pequena, 2 familias, máis de 1000 metros de altura, un val glaciar, metido alá arriba, casi sin comunicación nin nada. Houbo un incendio moi forte no concello do lado de Folgoso do Courel que ardeu o 80% da superficie, a nós estúvonos cerca, desalojaron a aldea, botáronos fora e puxeronos allí. E dixemos, ou tomamos nos medidas ou estamos apañados. Entón decidimos meter gando. Non tiñábamos nin idea, os veciños todos cederon as parcelas sin problema, xuntámonos as familias, 4 familias, e despois máis xente se foi unindo, creamos unha asociación para poder xestionar o gando. E empezamos así, dende cero. Unha aldea que levaba 40 anos casi abandonada, só desbrozábamos o que estaba alrededor das casas. O resto foi empezar dende cero. Os inicios foron moi difíciles. Nos sabíamos que non tiñábamos nin idea. Empezamos con crowdfunding porque non tiñábamos cartos e contratamos un asesor porque non tiñábamos nin idea. A verdade que non nos foi moi ben os consellos que nos deron. De feito, aínda estamos pagando agora a maneira en que nos asesoraron, que para nós, para esta xente un pouco que empeza, para moitas cousas, o problema ás veces é que te digan as cousas como son, e agora, despois de 4 anos, empezamos un pouco a coller man das historias. A nosa aldea ten sobre unhas 500 hectáreas. Real, só podemos gestionar 15. Empezamos con ovellas. Empezamos cun tipo de ovella que non é ovella galega, entón custalle bastante. Entón, en todos estes anos, o traballo que estamos tratando agora é de empratizar ou de recuperar os pastos e ter comida para as ovellas, porque non temos. Non hai nada mecanizable. Só temos uns 5.000 metros cuadrados pode entrar o tractor. O resto é todo a mao. Todo a mao. As ovellas estas non fan o traballo. Tú tes que, ao principio pensábamos que sí, pero de feito, cando empezamos co asesor morrían de fame. Morreron as ovellas de fame porque non tiñan comida. E non nos dixeron ben como facer as cousas. Agora xa sabemos como faceras un pouco mellor, pero ainda estamos aprendendo. Entón, o da pastoreo regenerativo, estamos nelo, pero porque non nos quedan máis narices. Ali non podemos meter ningún tipo de químico. Bueno, aparte de que vai pois un pouco tamén as nosas conviccións, pero non podes mecanizar. Non é o noso principal medio de vida e non podemos gastar cartos nesa explotación. Entón, polo menos que sexa autosustentable, que non o é. De momento, non o é. Entón, temos que reducir os gastos ao mínimo. Entón, nada de nada de forraje, nada de grao, temos que traballar co que hai ali. Nos, a parte da época da sequía do brao, como tedes tamén en Ferreira, ainda que non é tan forte, temos a maiores a época de neve no inverno. E iso dificulta moitísimo. Entón, nós temos que traballar con prados recuperamos primeiro os prados de regadío, despois os prados de sega, de secano, e despois fomos entrando en soutos, en arboledas máis densas, e ata aí chegamos, porque no monte, de momento, non hai maneira. Ou conseguimos algún tipo de subvención para desbrozar e que empece a regenerar pasto, ou senón o que este tipo de ovellas, polo menos as que compramos, que cos que estamos, tampouco agora non vamos a cambiar, non son capaces de meterse nese tipo de, polo menos no que temos aí. Entón temos que combinar. No brao, cando hai pasto, imos a uns, despois imos metendo cando ven a castaña, imos metendo nos outros, e despois imos entrando en carballeiras destas en zonas que era onde se plantaba o trigo e o centeo, e imos facendo, e buscamos de maneira intensiva, tamén imos cambiando a intensidade de presión según a calidade e o tipo de vegetación que tes en cada zona, e según a época do ano. Todo iso tampouco naide nos explicou nada, imos facendo sobre a marcha. Por exemplo, agora, unha das épocas máis duras foi Fregueiro. En Fregueiro tiñábamos que porque traballamos todo con peches eléctricos.
que tamén tuvemos bastantes problemas, ata que, porque tamén eso, o material que compramos inicialmente era tan ruín que non daba. Ao final compensa facer unha inversión boa, pero bueno, até conseguimos os cartos para comprar unha Gallagher, pois claro, porque outro era cada 2x3 quedaba sin electricidade. Tiñas que andar por ali a correr para arriba. A máis, este tipo de razas de ovellas que temos nós, que son as Texel, son as ovellas que non traballan moito en conxunto, senón que cando escapan cada unha vai para casa de Cristo. E despois vai tú detrás delas. É un pouco como as cabras. Non traballan todas xuntas. Entón, nada, entón facemos moito esforzo en que os peches estean ben controlados, ben limpos. Ahora, en Freveiro, cada día e medio tiñábamos que cambialas. Cada día e medio cambialas. 6 mallas, que son a 50 metros cada malla, son 300 metros de perímetro, máis ou menos, adaptándonos ao terreno, porque tamén son todo parcelas pequeniñas, moi irregulares. E agora, pouco a pouco, sí que imos conseguindo recuperar. Ainda temos que loitar moito con outro tipo de vexetación, por exemplo, o das ortigas, o dos felgos, e hai tipo de vegetación que aínda non somos capaces de dominar. Os prados podemos pasar por eles 4 veces ao ano, pero hai outros que os reservamos por inverno que só pasan unha vez ao ano. E tes que desbrozar. Se non desbrozas, estás apañado, que aí. E do desbrozar é todo mau, porque non entra a maquinaria. Entón, estamos bastante limitados polas condicións do sitio e pola nosa propia disponibilidade. Mellor se eu pudera estar diario ou o resto dos veciños diario traballando, pois igual sí que a cousa iba distinta. Pero imos pouco a pouco, de todas maneiras, estamos contentos coa evolución, sobre todo na aldea, e que con aldeas veciñas están vendo que sí é posible recuperar, porque aquela é unha zona que a despoblación é bestial. O sea, ali casi todas as aldeas teñen dos veciños, na nosa é na que máis hai 4 persoas, 2 familias, vivindo todo o ano. E así é o xeral do interior, é así. A climatoloxía é completamente distinta, as dinámicas sociais son completamente distintas das de aquí. É un sitio que ten moito potencial, pero que temos unhas limitacións importantes. Pero eso, pouco a pouco, sí que as aldeas veciñas están vendo, agora xa nos empezan a ofrecer fincas de outros lados, pero bueno, a ver como facemos, porque, claro, para leválas as ovellas e movelas por ali, tampouco non temos moito a forma de transportalas, porque nos preferimos traballar con elas a pé, non andar a metelas en camións, leválas a un sitio, porque entón sí que sería fácil, sí que nos teñen incluso máis lonxe, nas zonas da Terra Chá teñen nos ofrecido, no, traenas para aquí que teño non sei cantas hectáreas, e así me limpas o sitio e tal. Pero andar coas ovellas para arriba e para baixo, non sei, ao final creas como un vínculo con elas e tamén notas cando están nerviosas, cando non, tampouco non é o obxectivo, quitando mellor pois algunha vez que teñas necesidade e tal, pero o resto facemos todo ali. E sí que estamos tratando de estudiar moito o tipo de vegetación, a evolución das especies, e conforme a eso, máis que é un pastoreo regenerativo un pouco distinto, que digamos que nós vemos o que hai no sitio e conforme a eso actuamos. Non buscamos pois que haxa unha relación, vamos, que o que tratamos é de fomentar o que podes chegar a ser o sitio. Alegramos moito, por exemplo, as orquídeas, porque ali temos zonas, o Courel ten diferente tipo de xeoloxía, e hai zonas onde hai algo de caliza. Hai pequenas zonas de orquídeas naturais, orquídeas salvaxes, e estamos observando que están recuperando. Algúnas préstalle o pastoreo e outras non. Entón tamén, a hora de facer os peches, traballamos un pouco con ese tipo de cousas. Despois nada, temos aí, si conseguimos un señor maior que de forma desinteresada, sin cobrar, nos axuda co tema do bueno, é un pouco cando temos así algunha dúda gorda, aparte de que apuntamos a todas as asociacións que hai. Toda canta asociación hai, nos apuntámonos, porque sempre temos que aprender. E así un pouco a maneira, pero de todas maneiras somos unha zona moi recóndita e apenas temos visibilidade para nada. Pero, bueno, máis ou menos é así, grandes rasgos. Moitas gracias. Ahora, non sei se está conectado a Padrina un olivo. Vale, pues entonces ahora pasamos a participación a Fusquenlla, que nos faga unha explicación. Bueno, vamos sentarnos. Bueno, son Manolo Varela, eu estou aquí un pouco, creo que, de certa maneira, descolocado. Eu son concelleiro en San Sadurniño, entonces vou contar un pouquiño
o proxecto que tamén desde o público se poden facer cousas, non? Da política tamén decía unha persoa, desde a política se pode xestionar a decadencia ou se pode innovar e intentar cambiar as cousas, non? E é no que intentamos. Estamos falando de un concello San Sadurniño, apenas 3.000 habitantes, unha extensión de cerca de 97 km cuadrados, moitos núcleos de poboación, poucos recursos. E como nace este proxecto? A Fusquenlla é un centro de apoio ao desenvolvemento rural, non? Donde se transforman alimentos, donde se transforma produtos do agro, non? Concretamente, hai dous obradores, o centro dispón de dous obradores, un de horta e froita e outro de mel, non? A xente que participa simplemente o requisito indispensable é que fan unha formación obligatoria para poder utilizar o centro, non? Pero, bueno, vou retraerme, que eu creo que é interesante, como nace. Claro, na política ás veces a estabilidade e ter proxectos que debían ser comuns ao marxen de ideas políticas, se todos apostamos sempre se fala de apostar polo rural, debíamos ter 4 cousas claras e coincidir nas políticas e intentar arrimar todos o ombro, non? Isto nace a raíz estamos falando do 2008, cando empezamos a facer iniciativas en torno maiormente era formación, en torno á fruticultura, apicultura, agricultura ecolóxica. Temos convenios con asociacións, no caso da froita, temos ali unha horta de conservación de froiteiras onde das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, hai en torno a 150 variedades de froita, que é impresionante. Dicir, a xente, cando lle dis que ali hai sobre 60 variedades de mazana máis, pois é chocante, non? Bueno, pois iso sírvenos de escaparate e de conservación desas variedades. Aproveitamos o espacio, unha hectárea, que aproveitamos o espacio para facer formación no que é fruticultura. Temos un colmear didáctico tamén conveniado coa Asociación Casa do Mel, onde tamén facemos formación en torno á apicultura, complementase perfectamente. Estamos nun proxecto que é unha horta permanente de agricultura ecolóxica, non? Todo tirando de financiacións. Antes estaba aquí Miguel en representación do GDR, pois conseguimos parte da financiación. Un concello pequeno, os recursos que ten son bastante limitados e tens que buscar financiación externa, non? A financiación conseguimos, no caso do Centro de Transformación da Fusquenlla, vía Diputación e vía GDR de Seitura, e aí, en dúas grandes inversións, estamos falando de que, este centro, que era unha antigua nave que está ubicada en Moeche, e o motivo é, a idea nace en San Sadurniño, pero non tiñamos un espacio. A visión que se tiña dese futuro centro era que fora mancomunado porque a xente que participaba normalmente nas actividades que organizaba o Concello, viñan de todos os lados, viñan de San Sadurniño, de Moeche, de Valdoviño, de Narón, de todos os lados, non? Entón, sí que había, unha inquietud de xente que se dedicaba en maior ou menor medida ao sector primario, ben sexa para a título particular, que, para elaborar para sí ou para vender, non? O centro ten, por suposto, o seu rexistro sanitario e está dando, vou intentar resumir, non? Estamos falando de que o centro, a idea nace en torno ao 2001, nace aí,
fálase con Moeche. Moeche tiña a disposición unha antigua nave de queixos en desuso. Entonces se busca financiación para rehabilitar o sitio. Esa nave había que convertila nun centro de transformación. Buscamos esa financiación, Diputación Xeitura, e metemos unha primeira intervención que é a rehabilitación e un primeiro equipamento. Posteriormente empezan a facerse formacións de xente que estaba interesada. Estamos falando, eu antes miraba agora aquí o listado, e xente que este apuntada a día de hoxe hai 172 persoas, das que a día de hoxe moitos quedan polo camiño, eso está clarísimo, porque a xente, pois ás veces créase unha expectativa que despois non é, pero hai inquietud, non? A día de hoxe hai xente formada xa en torno a 70 persoas. Ahora mismo estáse facendo unha formación, eso facémolo todos os anos porque hai que tirar de subvención, non? Estánse formando 28, por tanto xa estamos falando de 70, casi 90 ou 90 e pico persoas. Bueno, en fin, intento resumir, unha pena. Bueno, quen queira mirar máis información, hai unha web da Fusquenlla, que é fusquenlla.gal, que aí pode entrar ver máis información. Solo dicir de que aí, é dicir, un obxectivo, hai moita xente que é para autoconsumo, que o fai para autoconsumo, pero aí, a partir dese centro, empezan a aparecer marcas de xente que dá o paso e empeza a comercializar, cousa que antes non existía. Por lo tanto, sean poucos, é dicir, é algo que non había e que se consigue. E resumo, a administración pública creo que debíamos mirar un pouco máis e unir en certos proxectos. Isto é un proxecto que a día de hoxe hai 6 concellos adheridos, e pediría a Ares e a todos que se suben a ese proxecto porque, bueno, pues eso hai que mantelo, e cantos máis mellor. Estamos falando de que, e remato, hai en torno a 24 concellos donde, sea unha persoa, sean 10, hai xente apuntada. Estamos falando de que San Sadurniño hai xente de Oleiros, por poñer un exemplo. Bueno, e nada máis. Bueno, pues ahora vamos a darlle a Asociación Euroeume que nos dé tamén unha pequena presentación. Bo día, bueno, eu son Ángel da Asociación Euroeume e hoxe veño falar un pouco de outra asociación que é Agroalimentaria do Eume. Ora xa é Agroalimentaria Galega, que se lle cambiou a denominación. Euroeume, fai moitos anos, pois unha das liñas de traballo que ten é a promoción e o fomento da agroecoloxía e da soberanía alimentaria. No ano 2004, na Mesa Sectorial de Agricultura e Gandeiría, para deseñar estrategia para o programa líder que existe unha nova asociación, pois naceu esta asociación que está formada por produtores individuais, por empresas, asociacións e cooperativas. Ao longo destes anos, pois a asociación tivo moitas aventuras, porque non lle podemos chamar de outra maneira, para intentar botar a andar proxectos colaborativos para buscar, bueno, pues estes proxectos agroecolóxicos e de soberanía alimentaria, pois houbo dende temas de entidade de aconsellamento para produtores, para colaborar no que se pudera, tanto na tramitación das axudas da PAC, como para a mellora das explotacións, como proxectos de comercialización conxunta. No ano 2006, creo que foi, empezamos traballando con grupos de consumo nas comarcas de Ferrol, no Eume e na zona de Coruña. Creamos unha página web, comercializamos en conxunto produtos de apicultura, produtos de horta frescos, carne, mel, repostería, un pouco toda a representación dos produtos que había na comarca. Isto durou ata o ano 2012, se non me equivoco,
que tivemos un problema no local que estábamos e a partir de aí empezou a esvaecer o proxecto e ao cabo dun tempo pechou. Despois estivemos comercializando carne tanto en hostelería como a consumidores finais procedente da Asociación de Veciños do Monte Forgoselo, que é un espacio protegido que hai entre a Capela, San Sadurniño e As Pontes. Eso despois apareceu unha empresa que estaba disposta a comercializar a marca de garantía que creara Euroeume e xa nos separamos un pouco, empezouse a comercializar por aí. Recentemente, nos 2 últimos anos, en colaboración con Seitura, pois quixemos botar a andar un proxecto para comercializar produto fresco de horta de pequenos productores a comedores escolares, a comedores colectivos en xeral, non sei, dende xeriátricos a restaurantes, etc. E neso estivemos nos 2 últimos anos. Traballamos con 30 labregos de distintos concellos das comarcas de Ferrol e do Eume. Fixemos visitas, vimos as súas explotacións, intentamos crear unha estructura para comercializar en conxunto e así estivemos 2 anos ata que agora no mes de marzo tivemos que parar un pouco por diversas vías, non? Que os problemas que teñen estos proxectos colectivos, non tiña aí unha lista de problemas, pero tampouco quero aquí ser a nota discordante da mañá. Entón vamos dicir que todo é moi bonito, pero, sabemos que o sector ten moitos problemas, uns son estructurais, a maioría deles, e outros están relacionados, cas persoas, con o noso carácter galego de tender moito cara ao individual. Entón, aí houve unha serie de problemas, sobre todo en canto ao respecto das planificacións establecidas, porque ti cando queres chegar cun proxecto colectivo a comercializar un volume máis ou menos grande que seña quen de soportar unha pequena estructura de distribución, hai que ter variedade de referencias porque a orixe do proxecto é comercializar en kilómetro cero ou vamos ir polo menos ata o kilómetro 30, non pasarnos de aí, non? Entón, aí tes que artellar unha estructura cos produtores para que eles se comprometan a ter unha serie de referencias planificadas para poder surtir a unha clientela o máis amplia posible. A clientela está, eu creo que o mercado tamén, que esa é a esperanza que quero dar eu, non? Hai mercado, a xente cada vez ten máis interese por este tipo de produtos agroecolóxicos, por temas de saúde, por moda, por dieta, por convicción e últimamente por normativa, porque a normativa agora vai impoñer que nos comedores colectivos a porcentaxe de produtos locais sexa cada vez máis alta e a de produtos ecolóxicos tamén. Entón hai un mercado e hai unha oportunidade. O que é necesario é artellar estructuras para poder satisfacer esta demanda, que foi un pouco na parte na que nos perdimos nós, a parte de problemas de saúde e outros que non aplican. Pola miña parte nada máis, que así é o rápido, e calquera cuestión, aí está a mí. Moitas gracias. Moitas gracias. E ahora, Patricia, evidentemente. Bueno, muchas gracias, Yuma. Yo voy a aprovechar para cerrar. Tengo aquí unas notitas. A ver si soy capaz. Me tengo que quitar las gafas, sí. Bueno, yo creo que las cuartas jornadas de Rural Lab, que las primeras las hicimos en Ares, las primeras fueron virtuales porque fue en la época de la pandemia, las segundas las hicimos en Ares, las terceras las hicimos en Montefaro y las cuartas las hemos querido hacer en el CIRS de Cervás, que es el corazón de un pueblo de agricultores, que era Cervás, el que se constituyó la primera asociación de agricultores de la comarca. El otro día Manolo nos lo recordaba. Era un pueblo, era una aldea agricultora que nació a la falda del monasterio. Eran los agricultores, ¿no? Se decía que servían a todos los predios de los monjes.
y es ese espíritu agricultor el que bueno, nosotros queremos recuperar, ¿no? desde Eiras de Ares. El objetivo de estas jornadas yo creo que está cumplido. Antes nos han hablado de que lo primero que hay que regenerar cuando se habla de agricultura regenerativa son las comunidades. Creo que lo que estamos creando aquí es una comunidad, todos los vínculos, si os dais cuenta de que tenemos entrelazados ahora mismo entre GDR, Xitura, Fusquenya, asociaciones, iniciativas privadas, técnicos. Bueno, yo creo que esta es la manera de trabajar. Nosotros tenemos claro que para lanzar Eiras de Ares no lo podíamos hacer solos, no lo podemos hacer sin contar con toda la comunidad que queremos crear y no lo podemos hacer sin contar con nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Porque lo que se pretende es abrir un mercado de circuito corto, ¿no? Entonces, yo tengo que dar las gracias lo primero a Monse, que es una vecina, y a Manolo Doval, que han sido mis primeros compradores. Por lo tanto, les voy a tener siempre un agradecimiento infinito. Son los que vienen a comprar a pie de explotación. Y os quiero contar un poco lo que es Eiras de Ares, ¿no? Eiras de Ares, bueno, es mi casa familiar. Yo no nací aquí, pero porque nací en Carabanchel, tengo que reconocerlo, pero a los 5 meses estaba aquí. Mis padres son de Ferrol, mi familia estaba aquí implantada desde hace más de 60 años en Montefaro. Me crié en el monasterio de Montefaro y por lo tanto tengo unos vínculos con esta montaña y con esta aldea pues que a veces son excesivos, ¿no? Tengo que reconocer que soy un poco, me caí en la marmita de la pasión y mi principal pasión es Montefaro, ¿no? Soy abogada, con lo cual no tengo ni idea de agricultura, no la tenía, por lo menos cada día sé más con la ayuda de Yuma y de Espiño. He aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo también con la ayuda de José Ignacio, con la ayuda de Agustín, con la ayuda de la gente que está trabajando en la explotación ahora mismo, porque ya tenemos 3 puestos de trabajo fijos y hemos hecho un convenio con la FP de Mugardos para que hagan la formación dual con nosotros, ¿no? Con lo cual yo voy aprendiendo de todos ellos, principalmente, pero yo también tengo una capacidad, que es la capacidad de organizar, ¿no? Yo tengo un despacho, tengo unas habilidades también para moverme con las administraciones, tengo una habilidad para moverme, para crear estos espacios de relación, y yo creo que eso es la bondad que va a tener este proyecto, ¿no? Que estamos sumando saberes y estamos sumando capacidades y talentos, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue constituir una sociedad que se llama Montefaro Pedrachá, que son los 2 topónimos de la zona, desde donde va mi proyecto hasta abajo. Y es una sociedad de beneficio e interés común. Es la primera sociedad de beneficio e interés común que se crea en España. Yo iba con ventaja porque yo ayudé a que se aprobase la ley de las sociedades de beneficio e interés común desde mi actividad de despacho, ¿no? Las sociedades de beneficio e interés común son sociedades mercantiles, son SLs, pero que tienen un propósito, tienen un deseo de crear un impacto social o medioambiental. Creo que es una forma societaria perfecta para todo lo que son los proyectos de agricultura y pastoreo regenerativo, porque lo que van a hacer es tienen que tener ese objetivo social medioambiental y además tener unos indicadores y tener una medición y un reporting de esos indicadores, ¿no? Entonces, el objetivo, esta es una sociedad limitada que tiene un objeto social, que es crear una explotación agrícola con unas actividades también de silvopastoreo, con unas iniciativas de formación y además siempre pensando en la cultura y el diseño como un eje transversal, pero tiene un propósito, y tiene el propósito de que esa agricultura sea regenerativa, que sirva para luchar contra el cambio climático, que sirva para recuperar tierras en abandono del minifundio, que la formación sea precisamente en agroecología o en silvopastoreo, que se den oportunidades de formación a los jóvenes de la zona en las que ha desaparecido, ¿no? estas oportunidades y ha desaparecido estas posibilidades. Tiene el objetivo de que además los trabajos que se generen sean con salarios dignos. Es decir, hay un propósito, no solo es una actividad comercial, sino es una actividad comercial con un propósito, ¿no? Por eso queremos que sea un proyecto piloto, ¿no? en la zona, en La Coruña. Y es un proyecto piloto innovador también, no solo por las técnicas agrícolas que está utilizando y el modelo societario que está utilizando y el régimen de relación con todo lo que es el equipo de trabajo, sino porque también hemos impulsado el primer polígono privado que se ha impulsado de acuerdo con la ley de recuperación de tierras agrícolas, ¿no? Va un poquito lento, la Xunta va un poquito lenta, todavía no nos ha contestado, pero es el primer polígono de iniciativa privada. En ese sentido también somos innovadores, ¿no? Queremos además adaptar todo lo que son las técnicas regenerativas
de agricultura que están muy testadas en Cataluña, están muy testadas en Levante, pero no están tan testadas para lo que es la climatología y las características de la tierra gallega, con lo cual queremos crear también unas métricas y unos indicadores, y para ello también hemos pedido unas ayudas a GAIN, a la Agencia Galega de Innovación. Y, por supuesto queremos abrir unos canales de distribución, ¿no? Canales de distribución desaparecieron en el Cervás, en esta aldea existía una cooperativa muy potente que desapareció por la presión de los canales de distribución, pero que pues ahora queremos abrir nuevos canales y queremos recuperar esa actividad que tenía también Cervás, ¿no? Y además permitir que los excedentes de las huertas de los vecinos y vecinas también puedan entrar en ese canal de distribución, es decir, sumar todas las fuerzas que podamos dentro de nuestro grupo, ¿no? Queremos además también, para el año que viene, instaurar un par de becas para algún chicas a poder ser que quieran ir a estudiar pues a Granxa, que quieran ir a estudiar a institutos donde tengan el grado de medio de agroecología para poder permitir que esta gente se pueda formar, porque en Mugardos todavía no existe agroecología. Y este es nuestro propósito. Por lo tanto, Eiras de Ares es un proyecto piloto de agricultura regenerativa que se instaura en Cervás, y creo que Cervás tiene que ser el corazón de la agricultura regenerativa, con perdón de todos los que estáis aquí, porque tenemos esa tradición y tenemos esa tradición asociativa a la que hizo mención Manolo, ¿no? Quiero agradecer también, yo no voy a mencionar a todas las personas que habéis estado aquí, a todas las instituciones, ayuntamiento, al propio CIRS que nos ha cedido el espacio, a Manolo Doval, que espero que vengas aquí para decir adiós, Manolo, ahora porque esta es tu entorno, y todos los que habéis participado. Creo que lo importante que nos llevamos es que estamos haciendo una red. Quiero también agradecer a Fundación RIA, que nos ha contado cómo está haciendo ese proyecto, que yo espero que podamos lanzar un proyecto igual que el que nos habéis contado aquí en la montaña de Montefaro. Es curioso, yo he estado en la sede de la Fundación RIA en Santiago y he estado viendo la exposición de los mercados de abastos que has mencionado, y tengo que decir que los mercados de abastos más infrautilizados de Galicia son los de Mugardos, los de Ares y los de Ferrol. O sea, sí, ellos han hecho una gráfica en esa exposición con la utilización de los mercados de abastos, y estos 3 mercados nuestros son los más infrautilizados, que me pareció un dato muy significativo del abandono de esta actividad aquí en esta zona, ¿no? Y bueno, todo esto lo estamos haciendo para crear comunidad, para regenerar la comunidad, y tenéis la foto de Cervás en 1924, donde había, creo que había demasiado niño por familia, o sea, tampoco tenemos por qué llegar a esta cantidad de cativos, porque a mí como madre me da un estrés solo verlo, pero me imagino que ahí había 4 o 5 niños por cada padre y madre. Pero sí que Cervás se está repoblando con gente joven, se está repoblando hay muchos niños y niñas a diferencia de otras aldeas, y esto es por algo, porque hay calidad de vida. Y bueno, pues que sea Cervás el corazón de la agricultura regenerativa en la comarca, por lo menos en Coruña, y que de aquí podamos todos, los que hemos presentado los proyectos, salir vivos, salir con éxito, y que nos permita a todos tener una vida mejor. Así que muchísimas gracias. Manolo, no sé si te quieres despedir, yo creo que sí, que conviene. Y bueno, le he dado gracias al equipo de la Fundación Gabeiras, a María, Elena y a Paula, que lo han organizado todo, y al equipo técnico que han estado aquí con todas las dificultades. Yuma y Espiño son los que me ayudan en el día a día en la explotación, y bueno, tengo muchísimas cosas que agradecer a mucha gente, así que ya está. Y a Manolo, que es mi vecino, que me conoce desde que nací. Gracias, Manolo. No, eu creo que o importante está dito nestes 2 días intensos e a veces un pouco agobiantes. Eu dixenlle onte a Patricia que a ver se todo o que falamos onte máis hoxe conseguimos espacialo e leválo tamén a outra xente que non poido estar, pois porque efectivamente as xornadas hai que facelas con un formato e a xente ten a súa vida, e creo que quedan moitas cousas importantes que hai que trasladar e que hai que multiplicar. Eu creo que hai 2 cuestións fundamentais do que se falou aquí, non? Que escoitar a xente e facer que se participe no proxecto, non?
desde ese punto de vista e con ese orgullo que dá, eu efectivamente nacín aquí tamén, entón teño aprecio, aínda que despois me fun para Ares, pero procuro volver a Cervá sempre que podo, non? Ares agóbiame un pouco, como decía outro. Pero co cariño que lle teño e tamén con a fachenda, primeiro, de que a sociedade que eu estou representando aquí como secretario cumpleu ano pasado 100 anos, e volvo ao que comentei onte porque penso que ten moitísima importancia as cousas que pasaron para pensar no futuro, para aproveitalas en positivo, non? No 1898 se creou a primeira sociedade, como dixo, como recordou Patricia, de labradores da provincia da Coruña, que no ano 1912 tiña 200 persoas asociadas. Quer decir que non era unha actividade precisamente, bueno, pois de divertimento, non? Bueno, pasou o que pasou, como decía Iglesias Corral, non? Pero eu creo que con este proxecto do que estamos falando agora, creo que vamos a conseguir que toda esta península a que tantos xogamos, vivimos, disfrutamos, choramos tamén na península de Montefaro, pero creo que temos un potencial tremendo. Eu non quero competir con ninguén, simplemente me daría con un canto nos dentes se se recuperara toda a zona de monte que hai, se recuperáramos as baterías e se recuperase tamén o Mosteiro de Montefaro como icono que é para o conxunto da comarca, non? Na parte que me toca como representante do CIRS, que algo poderemos facer tamén por soldar máis todo isto, contribuir a leválo a outra xente, e na parte tamén personal, aquí nos tedes, todas e todos os que contribuístes hoxe, os que estuveron onte, e tamén pois Patricia, que xa sabe que, bueno, pois como somos veciños e levámonos ben, ademais, pois en fin, que iso é importante. En fin, creo que agora hai uns pinchos aí para que disfrutedes e eu non podo máis que agradecer todo o que aquí se dixo, que son experiencias moi importantes e que eu creo que van a axudar en este proxecto que agora xa está en marcha. Nada máis, boa tarde e que disfrutedes. E volvede a Cervás cando que irades, naturalmente.